Yesu nashimwe bene data mudukurikiranye kuri no channel yacu Eric Chantal. Turabamukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeze kubagira neza aho muri, kandi izi nyigisho ndizeye ko ari cyo zimaze gukora ivanye n'amakomenti abantu bakomeje kutwandikira. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, haba ku manywa haba mu ijoro, mwebwe iwanyu aho muri hose. Twifuje ko tuganira ijambo ry'Imana uyu munsi wa none, ariko tutaraganira ndabaramukije kabisa aho muri hose. Imana ibagire neza. Hanyuma reka dusenge Imana kugira ngo twiragize uyu mwanya tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe. Data, mu izina rya Yesu Kristo ushobora byose, duciye bugufi woshibwe hejuru Mana muri aya masaha. Usaba imitima y'abazumva iri jambo mu izina rya Yesu Kristo izagira icikoraho, kugira ngo izina ryawe rikomeze giheshe icubahiro. Mana, ntaba ari twebwe tugiye kurivuga, ahubwo hagaragarire wewe. Niko Paulo yavuze ngo ntaba ari twebwe Mana, ntaba ari twebwe, ahubwo Kristo aba ari ubaho. Mana, sangiye kutugire neza abategera ijambo rigira ico rikora mu buzima bwabo. Ntaba ari twebwe, ahubwo icubahiro kibicaho none iteka ryose. Amen. Hanyuma reka tuganire ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Dusome mu gitabo cya Zaburi isura ni 39 verse ya 5. Turasoma uwo murongo umwe wonyine, ni nawo tuganiraho. Ijambo ry'Imana avuze ngo Uwiteka umenyeshe iherezo ryanje n'urugero rw'iminsi yanje, menye ko ndi igikenya. Haleluya. Ijambo ryacu ry'uyu munsi wa none nashatse ko tuganira ni ijambo rivuga ngo korera Imana igihe ni kigufi. Gukorera Imana igihe ni kigufi. Ubushize twaganiriye hejuru y'igihe, hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, cyo guseka no kwishima. Ariko uyu munsi wa none ijambo Imana yashize muri jewe ni ijambo rivuga ngo korera Imana igihe ni kigufi. Bene data, kuba turi aha mu isi twayisanzeho, ntawagize uruhare kugira ngo bavuke na gato, ahubwo ni umugambi w'Imana. Imana yateguye kuva kera, imaze kubitegura ibudutegura yuko tuzaba muri iyi si. Hari ababayeho mu gihe cy'aba Musa n'igihe cy'abandi n'igihe cy'abandi, ariko twebwe tubaho muri iki gihe Imana yashimye ko tugomba kubaho. Kuko ijambo ry'Imana hano ritubwiye muri Zaburi, ryatubwiye ngo Uwiteka umenyeshe iherezo ryanje. Nashatse kukubwira ngo ijambo kuvuga ngo Imana ikumenyeshe iherezo ryawe, nuvuga ngo iminsi tumaze hano ku isi niyo tuzi, ariko iyo dusigaje ntayo tuzi. Ushobora kuba upanga ibintu bizaba mu myaka 10, mu myaka 5, ariko umunsi wawe kubaho kwawe n'uyu munsi wa none. Ejo tituhazi. Muri iyi si twayishemo tuyifitemo igihe gitoya cyane. Nidushaka tugira imyaka 100 cyangwa 120, ariko tujurira cyari mikeya. Iyo myaka mike dufite aha ngaha tugomba kwibyaza umusaruro, tukamenya ko turi mu isi, kandi isi tuyabwiye gito. Ntibitume twibagiza kuba muri Yesu Kristo. Haleluya. Ntibitume twibagiza abo turi bo muri Yesu Kristo. Yego gukora za business cyari, gukora akazi kacu ni byiza, gukora ibindi bikorwa ni byiza, ariko igikuru tumenye ko mu isi dufashe igihe. Ni kumwe yavuze ngo iminsi irahita yihuta, kandi uko ihita niko benshi bapfa. Bwana sifiwe batamenya umukiza. Icyo twakora muri iki gihe nta kindi, ni ukumenya iminsi yacu ndetse tukayibara. Ukayibara ko bangonsigaje igihe kingana gute. Ntawe uzi iminsi isigaje yo kuba ku isi. Umurinzi waravuga ngo jewe nahisemo gukorera Yesu. Jewe nahisemo gukorera Yesu. Uko iby'isi nta mumaro bifite, naho ab'isi bose bazananga, na Yesu yaje muwe baramwihakana. Haleluya. Ikavuga ngo korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, kwihita ntizagaruka. Wite kwiherezo ryawe. Numara kumenya yuko iminsi ari migufi muri iyi si, wite kwiherezo ryawe. Reka kwitwara ngo we mu buzima bw'akajagari. Umwanditsi we yigereje uriho ujya kwigihu, igihugu itambuka. Ngakujya ku muntu umusuhuke mu kindi gihugu. Iyo uri umusuhuke mu kindi gihugu,
igihe kigeze bakavuga ngo nimutahe musubira iwanyu muza mutaha, ntushobora kuvuga ngo nje sinshobora gutaha. Oya, nasanze ko n'ubu turi mu bihugu by'amahanga, ubu nyine igihugu cya Canada kivuga ngo keneye ko impunzi z'abakongomani zisubirayo, twese twosubirayo. Ni ukuvuga ngo tumenye yuko iminsi dufite hano mu isi ni migufi. None se ko ari migufi dukora iki? Mureke twite ku iherezo ryacu, dukorera Imana, tumenye Imana, tureke gufata iminsi myinshi yo kuba mu rugambo, iminsi myinshi yo gusebanya, yo gutukana, yo gukora ibyaha. Ahubwo tube mu gihe cyiza cyo kwegera Imana, cyo gukunda Imana, cyo kumenya Imana. Kumenya Imana, dusoze icyo Imana yaturemeye. Urumva Imana ihiremo umuntu, niko umunyabwenge yavuze ngo ifata ibintu byose ugakoze ikabimutekeramo, ikabimushiramo kugira ngo hano ku isi azabisohoze. Ariko igitangaza nuko abantu bapfa badasoje iby'Imana, haleluya, yabageneye hano ku isi, ahubwo basohoza imigambi yabo. Ukicara ngo mu myaka 5 zaba mfite inzu, zaba mfite indege, zaba mfite imodoka, ego ni byiza si bibi, ariko se mu by'Imana mu catunyuba hano ku isi kuragisohoza, kuragikorera ukirimo neza, cyangwa umwanya wawe wawufashe mu rugambo, kuvuga abandi, gusebanya abandi? Menya ko uraruha usebje abandi, ariko bwaca ntujukeho. Wotegura gahunda yindi, wopanga imipango yindi mibi ku bantu, kuvuga ngo mu cyumweru kiza nzogirira Rushengerwa nabi, nzogirira Chantal nabi, ariko cya cyumweru tukigeze nanjye notegura ibindi. Umuntu apanga, ariko Imana nisohoza. Kuri ubwo igihe ko ari kigufi, mureke tugikoreremo neza, si igihe cyo gupfa. Nuvuga ngo uyu munsi utambutse ntuzongera kandi kugaruka. Mureke tuzaze iminsi yacu turi hano ku isi, tuyibyaza umusaruro. Uwo musaruro nta wundi, haleluya. Umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Tuvugire mu ijambo ry'Imana, tube mu gihe cyo gukorera Imana, gupanga ibyacu twabipanga, ariko n'iby'igihe gito. Yeme mureke ahantu dufite igihe gitoya twe kuhatinda, hadupfira ubusa, tituzi iminsi dusigaje ku isi. Niko Gerardine yavuze, haleluya. Hari umwanditsi igitabo cy'umwanditsi umwe nasomye kivuga ngo iyo umuntu apfuye akava aho yaratuye bamujanye ku mpanda cyangwa kutuburi, niko novuga mu Kinyamurenge. Nukuvuga ngo twebwe tuvuga ko avuye mu rugo apfuye agiye, ariko mu yandi majambo abagiye kuba aho yategurirwe kuba. Nukuvuga ngo isi ntabwo twayitegurije kuyibamo, ahubwo twirimo igihe gito kugira ngo dusoze iby'Imana yaturemeye, imigambi y'Imana kuri twebwe. Kuko nitumara gupfa nta mirimo, nta migambi, haleluya. Nitumara gupfa byose bizaba birangiye. Nimba ndumuke, nimba mpanga ibi, nimba nkora ibi, menye yuko iherezo rya byose riri hafi, kandi riri hafi gusoza. Bwana asifiwe sana. Twite ku iherezo ryacu, tumenye icyo twakora muri iki gihe, imyanya yacu, iminsi dusigaje. Yewe nimba ari umwe, nimba ari umwaka, duserebura ngo tumaze imyaka 20 yazigashira 30, 40, 50 kuzamuka, tukishima, ariko ntitumenye yuko iminsi yacu ihagenda ishira. Ntabwo iminsi yacu yo kuba ku isi yiyongera, ahubwo igenda ishira. None gabena kubwo ijambo ry'Imana ryaje, Dawidi aravuga neza, aravuga ngo Uwiteka uje unibutsa kuba ari iminsi yanjye yo kubaho. Unibutse kuba ari iminsi. Yewe iwe yafataga umwanya, kandi yari umwami, yari ahantu heza. Bwana asifiwe. Ariko akabwira Imana ngo Mana unibutse kubara iminsi yanje yo kubaho. Asanga ari gikenya, asanga ni migufi, ni igihu gitambuka, n'umwotsi utumuka. Titumenye ko twageze ku isi ngo twidamarare, dukora ibyaha, twigenza uko dushaka, twifata uko tutari. Ibyo ni bitoya cyane, nkuko noharara ariko sinohirikwa. Bene data, tumenye iminsi dufite hano ku isi ni migufi, si yo konona, si yo kwica ubusa, si yo kwigenza uko tutari, ahubwo tuyibyaze nk'umusaruro aho tuzaba n'iteka. Niko Yobu yavuze ngo nyamara umucunguzi wanje nziko ariho. Amaherezo uyu mubiri wanje numara gupfa nzareba Imana afite undi mubiri,
aravuga ngo ibyiringiro ngo nzabimanukana n'ikuzimu ndetse mbisohoze. Ni Kristo yadavuga ngo nzahora ndi umukristo, ninapfa ngaje ikuzimu nzamanukana na Kristo kugeza nzutse. Yesu niko yabwiye abigishwa, arababwira ngo ico kibamarira nuko nogenda ngiye kwa Data kubateguriza aho muzaba. Bwana sifiwe. Azoza, arabwira ngo uko umubonye agiye, uko azamutse niko azogaruka, kandi azoza ntazatinda kuko yabisezeranye natwe azaza. Yesu azagaruka tujaniwe, tugumane nawe iminsi yose nkuko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda. Ewe haleluya, Yesu azaza nukuri, yaragiye kandi ntazabesha. Uko yagiye niko azagaruka, kandi azaza kujana itorero. Itorero ninde? Ni wewe. Umugeni wa Yesu ninde? Ni wewe. Witeguye gute? Kurategura iki? Kurategura za kampani, kurategura kubaka amazu, ibyo wo bitegura ugira n'amafaranga, ariko wopfuka bisiga tiwomenya nuko wigeze no kubitunga. Ariko tegura iminsi yawe usigaje, ni mike ni migufi ntayihari, ariko wibyaza umusaruro, ukorera Imana, ukore neza, ukunda abantu, uvuga abantu neza, wite ku bandi. Bwana sifiwe sana. Turi hafi gusozera, ariko mwene data nkabandangije mbaye ngubaza ngo ijambo rikubaza ngo ese hano ku isi ko ubuzima ari bugufi, kuri uyu munsi wa none kurakora iki? Kuri uyu munsi wa none kuritekerezaho ukamenya ko ubuzima bwa hano ku isi ari icumbi ry'igihe gitoya, ariko tugataha iwacu mu ijuru. Menya ko ari kigufi, kuko iminsi yo kuba hano ku isi cyangwa igihe dufite hano ku isi ari migufi. Korera mu Imana neza, korera Imana neza, kandi ukorera Imana nta ruhombo rurimo. Ubikora ubikunze, amazu ubyirebere. Bene data, nkaba nshimiye Imana ya Israheli yatubashe bwana ijambo ryayo rivuga ko igihe ari gitoya. Muri ico gihe kigenzure iminsi umaze, tekereza wakoze iki, imyaka umaze wakoze iki, wayikoreye mu Imana. Ese umugambi Imana yakuremeye hano ku isi, kurasoza ibyo Imana yakuremeye, kuragendera mu nzira Imana yakuremeye, kurasoza imigambi yayo. Nshuti zanje bavandimwe mudukurikirana, nkabandangije mbashimira, ariko mbabwira ngo utekereze ku minsi yawe usigaje. Ni migufi ni mitoya, we kwipfusha ubusa wibyaza umusaruro. Uyu mwaka warashize, uyundi ntituzi uko ukwayo. Kuri uko bene data, nimba dutegura ayacu maproje, ariko tukoreremo neza Imana, tumenye ko igihe dufite hano mu isi ni kigufi. Turi ni icumbi ry'igihe gito cyane, igihe gito cyane. Kwe gufata icumbi ry'igihe gito cyane ngo dukore duse nkaho twashitse. Oya, tumenye ko umunsi umwe tuzataha. Tuzataha igihe nikigera tuzataha. Hari benshi batashe batabarutse, twari tuzi ababyeyi bacu, inshuti zacu, abo twakundaga baratabarutse. Abo ngabo ntabwo baratashe bari muhira baradutegereje, twe tugisigaje. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ushima n'ugifite uyu mubiri. Hari igihe gushima Imana kuzaba kurangiye. Dushima Imana kubera tukiri muri isi, ariko nitwamara kwivamo gushima bizaba birangiye. Nukuvuga ngo tumenye ko hashimo kiri muri isi. Muri isi turimo dufata umwanya wo gushima, ntituzi iminsi isigaje. None hacu n'uyu munsi wacu. Imana ibafashe, Imana ibagire neza. Mutekereze mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'Imana. Tutekereze mu bwami bw'Imana kuruta ibindi byose. Asigaye imigambi Imana yashize muri twebwe twisoze ntikadupfira ubusa, ahubwo tumenye ko tuzabona ibyo twakoze. Reka dusenge Imana tubashimira. Imana ikomeze kubagira neza mu janye no mu banyu. Mana, urakoze ku ijambo ryawe duhaye ritubwira ngo tumenye yuko hano ku isi turaba igihe gito. Muri Zaburi niko wavuze 39:5, tumenye ko dufashe igihe mu ntambara. Igihe cyacu ni iminsi irahita vuba kandi yihuta. Ese ko iminsi yayihuta, imyaka yihuta, dukora iki? Mureke Mana uduye kukumenya no kuba mu mugambi wawe, icyo washize muri twebwe ugisohose, kugira ngo izina ryawe ricubare. Abategera ijambo ryawe rigira icyo rikora. Ntaba ari twebwe, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze, mugire ibihe byiza. Imana ibishimire, kandi Imana ikomeze kubitaho kubwa Yesu Kristo. Turabakunda kandi turabazirikana kuri channel yacu. Imana ikomeze bagire neza, mugire ibihe byiza. Amen.